Rito ay soko iwaran sinunod kadang ko togo Yesus na soldiho ay soko iwaran sinunod kadang ko togo Yesus na soldiho kadang ko togo soldiho di Yesus. Okay, usunong kaswabon, usunong hari Sabat kumadati din sanan. Atak pakatilang busom, magangat ako dati dot misiso iswang sambayang. Kinarhingan it abantog iswang kerajaan sorga. Kung sikaw to kaswabon dat Sabat iti, patilang bus kagoy hatit tinimbungan dahay maya dat kiki armi susuab. Dadamot to iswang kat kapagyampayan dahay, nga alumis da piramutan, gisambot otibus dahot kasandatan na panambarasaan at kaswaban ni Bayno. Tinasambayang dahay, iso nga Tuhan Yesus. Amen. Kinsan pong sa uso ng kaswabon, kumad pinsanan to ko. Haradi suswed, o kitobay no ki. Kaubasan pa din nga haradadi hit. Tangkos so itom bahiti nga. Yodit solot-solot to hiti. Purimanan ko, ako di minamaguna dit kaswabon na Bayno. Ikalansanan da o lumis dati piramutan dati, o soding tomo ditit YouTube. Ano po asanong kopi, piramutan nga. Misok na kayo siya. O bingkaus ko, nuisit tigi, o soding ikadaw. Bayno na po hom. O niba, ikan dati pelajaran dati ti. Paduyad dit pukul 5:50 na alimpupusan na kasabon na Bayno. May dati ukabay di isuang dat 2 Tesalonika pasal 3 ayat kumoiso gisom dot hapodam 5. Haro hapodam 5 ayat. Hiti na po nga kituluh dot sumambayang om kumaraja. Malayo imati dali lo kumaraja ilo nga kaubasanad irihot ay oboras dati ki kumaraja. Nakakaraja ko na di ka. Ulum no dadi ladusun ko piho. Bekerja. Mangingin tarus ka nga. Mangingin tarus po kaubasan po nga imoy pimpanam magihumoswang talun ki. Berdoa. Mamuru-buru. Sumambayang. Asaru ako yung matiho. Tumbayan akong magyagal to kano poti. Asaru to ko kapuriman dot sambayang to kano po nga simbar kinorahingan. Iboros ko piyo. Otopot ko piyo. Asaru ako'y kapuriman dot sambayang kuno po nga simbar kinorahingan. Hiri nondo dot sayran po opurimanan dot simbar nga itinopon pamuhandaman dati kumad simbar di sambayang nga kaubasan ko moriton dati haratalu. Simbar pagiad kinorahingan da kumasambayang dati nga kumoiso oke kano po nga tilombus at simbar. Kumoduo intan po ka. Kumotalu kada po. Iri nandohit ay
nuridih pemuhandaman dati, tanggapan dati, anggapan dati, kumad kinorohingan montaki sambayang toko. Nga asaru iboros kabegi asaru toko mati kapuri mandet miagalit simbar sambayang. Tumandod no po kita biasa ya. Inopohit momonsed sambayang po dako nga simbar nga ino karaton dako yuka. Kumono po diti nga gumu na ti pamahat ay hingan tugi sombot harohot gumu sambayang dati da simbar. Odo nga paduli da simbar sumambayang tako po. Tu gumu ikadaot ipagilitan datid takay sumambayang. Kumono po nga ososo nung podihit sumambayang nga simbar ko sumambayang. Ila na pagyasimbar sambayang dati lo nga ato ko koylom sangira bo kinorohingan nagya koylo. Jadi sayra na pod man dati sa roho dot ino pa'y simbar sambayang nga oke ka kinorohingan tilombusan na manimbar haro nagiit andadon po intangan po ka haro nagiit kada po ka. Jadi ngonto na po di intangaylot ay pongintangan dati, pengertian dati, the right ko simbar kinorohingan la sambayang nga pinapakitod koni ko ano po di simbar sambayang no nga mumunsay ko na karatan kuma kinorohingan. Isay na koylod ino po pakyanuan no nga taon do bay no kita kinorohingan nga poy hildalu kimila kangambot ay simbaron ilo pakyanuan siya taon bay no mungkin dot tahun 2023 ilot sambayang sila kangam ka kinorohingan. Jadi kamuyan na po nga tokoy aylanom tapot nangko ko pitid di. Inang ko ay komposyon dati nam tapot na ginabor sa ikaraton na kayuhot kanto biti sambayang ko simbar. Nga sa kira na pod manopot kay kumakinorhingan ay simbar sambayang. Kamuyan na po nga po kinorohingan simbaran tu kita siya dot taon da panilo di sila kangam sambay simbar kamatu Jadi man tadi di pinaingay kada to ko kapuri mandot ay okoro o ginawo kumaus sira simbar kinorohingan sambayang dati tu tokon ko ilom sira kinorohingan da simbaran. Dondo potay ko suwab dino nga di siyonod aylan. Ino pohit dati dot poindalanon do hiri nga nakoburu na dati. Om sumambayang kumaraja. Ino pa'y pelajaran natin piro-piro tadaw di nakatalib. Nakawaya takono ngay dot miagal ko ralando okikip, ralando alab, tilombuso nakagud iti osong kiwal, kasuabon na bayno, sumambayang kumaraja. Papakitad kaposiyan takono poti nga ay gumu na pohot arubaan dati. Nga tilombus takono dot pointanud di ralanda panudukan da kinorohingan. Hali piad irin po nga isa ralandot gumu o kontobon. Sayra doon ako torimo minagakun to ko dot maya di ralanda kinorohingan.
Nununo po iti tudok ka kinarahingan, kada ta kuno di kasangkiwal kadit pelajaran dati di kasuabon kanihab. Sayra no pod isuang tako do pagindalanon, dot maya idiralan det pinatudok ka kinarahingan, tako sangkiwal, moy dot kapuriman takod patilombus kasarid asam mo ko kumakinarahingan isuang tindalanon, kasuabon na pod ibayno nga iyati na pohom sumambayang tako, mamuru-buru tako. Jadi may dati intangayong payeng kukurohot kasunsudan iti kamoyan da sumambayang mamuru-buru. Ayat kumatalo. Patilombus ay tampinay ngai sumambayang kauno montok dahay moy da iti napaboras sa kinarahingan nga katilombus kabantug miagalet nunuhi na katumboyo ipagilitan do kayo. Kumadua, may nagidat iyahay na pohom kaydu mantadot imoy pagampuong nagi tulun-tulun da angarat. Kakuaan na pa nga akon mati ko insanan na patulun nga kotarimo da katumbayaan. Rati na pulay tampinay nga iyati na po nga miloh takoy magisa sambayang. Iyoho miloh kud manambayang di Asia Naguling. Mutian Juari milam manambayang di Marison Sindur. Jos Galid milam manambayang di Elvin Sukat. O insanan to ko nga milam magisa sambayang. Montakilot ay panginjil ngay palayan da kinarahingan may to ko na sambayang ngay moy dot iyolo na padam kainsadu man tadidit moy ngay pagampuong itulun-tulun no magantob dilod iswang da palayanan kah det pinakiano di Rasul Paulus. Nakurah tu iya di kakuaan na po nga akon ko insanan no patulun nga katarimo det katumbayaan, katarimo iman. Bukan semua orang beroleh iman. Ilo na di kaguhit aramay karangahan. Sayra na pod oritan nilat bukan semua orang. Nga osaraw to kunat iswang da keluarga dati, iswang ga gereja toko, iswang ga iso kampung, teko iswang ga iso daerah. Ay bulayan na laborosot akon ko insanan no patulun nga kotarimod iman. Mumbalo did stuck mumbalo sumuliwan sumuang kagulah. Okay. Di osono nga karangahan nilo nga iso idi kain sasamod kumadati kadaw lah. Dat sayra na pod harus sumansalad isuang ga keluarga dati. Isay na koy lod ikaruhang no kay tanganak no nga osaraw nando dati laborosot. Hoy akon ko insanan na patulun nga kotarimod iman. Akon na po kakotarimo nga akon ko insanan na tulun dot kogompi do iman diulo. Miloy kaman kain sasamod. Kain sasamod nga adadi aramay karangahan. Okay. Ba may pada kapiyo ilaay ta po kapiyo hod page makukuro hat karangahan. Osonong ko minsait ko pengkuro. Ano po sonong ko manto ko po pisoko. Poputan kago. Nga YouTube ay sema sa alad YouTube ta kita kula.
Oke kah, page? Saya kira na pod oke kada kayo ham, tilamusan ta ko nga minsight kano pom, ampakan ta ko pom, pauputan kago. Oke, sonong tinobingko sonong ki. Oke, wah kumain no po nga ino po hit harot aalum sekarang andi mumbal ko pod sumoliwan om sumuang kago. Ano po na kopya milo mumbal lagi ang may suwang ilo o suwaw channel. Kalod hiloot ay o sanongot piramutan ki. Nga kumatalo. Kinarahingan na pohom setia. Hali piyahdot haro no kopi ipagilitan do tongol lundat amo mogompi do katumbayaan tumongkiad do karohanian tumangkid mantadot iman daw nunukan hilo nga kinarahingan na po nga setia. Tuhan adalah setia. Isiyo na po nga popogirot ta ginawa nu am momogompi do kayo kumad nunu na po'y arat. Om iyahay nagi nga atumbayaan ayat kumapat isuang ga kinarahingan dat iyahay nunu na pohit mandahay pasunudo kumado kayo. Iyo kayo na po nga popoburu om nogi akan imanin do kayo paburo. Om moidah do kinarahingan no pohom potilambus det poporikot to ginawa nu kumah do lisik kinarahingan om kumah nagi dot ketabahan Kristus dinoilan kumah nagi ketabahan kasabaron ketabahan Kristus nga ayat kumuonom mamason niya hay kumado kayo tampinay ngay isuang ngaran di Tuhan Yesus Kristus do iyo kayo na po nga popoinsado ko tinando kayo mantado insana ni tampinay dit amu momonsoy det buruan daw om ianagi tumanud di panantudukan di notarimo do kayo mantadahay. Tuksuay na di kago karangahan nilo oy. Tumanud do po mantada ayat 3 gisam mo ayat 5 nga ayso nabuhiton dati. Noritanda kinarahingan no po nga setia papagarasi siya ginawo dati momogompi dati mantada karaton om atumbayaan to kanagi dot nunu na pahit boros-boros sa kinarahingan dat pinorikot kumadati nga miloh to do po sa yon. Om i pagaduhan do mo ti dilo. Iyo kayo no po nga minsadu ko mantadet insana nit tampinay dit amu papawonsay dat buruan daw om it anagi tumanud do panantudukan dit natarimo do kayo mantadahay. Jadi ay lanto ko dot ay Rasul Paulus ang pira-pira hot pananud tambalut rumikot om moy popoylo da boros-boros kinarahingan isay no pohit amu tumanud insadu kaunod kumadit ulo ni di ka. Mia galidit haro di aku haro ko boling kahangan dati takuri dahilo. Kakuaan no po nga ginawa to ko no po nga yolo no giit apatut
ngon dati gompoto. Apa tuto injilon dati. Apa tutut man dati imbayato kago, angatai kago, dugumuli kumah kinorohingan. Nga kana podi siya ditihom insadu kauno, man tadi ditulun demi agalit ti. Oilan to koy ri, apurimanan to koy. Dot inopohit iatim mogyong Pinay. Tuk ay sasamakan gi. Inopoy tong Pinay nu kagumuan, iborosan ko kagumuan akon ko insanan. Kagumuan na po nga akon ko iya akay bayat. Tulun da suway. Kamuyan na po nga harohi katapatan dat nakura tu minsadu ko na po ka. Tu kagumuan watit iatid imog yung Pipinay. Takay mo kinongaw. Kaubasan na po nga tulo nagisway orongohon to ko. Ya di matirig eh. Ilo tanganak dati iati mo boros. Ay mo kinongaw. Nga tulo nagisway mo kinongaw siyo. Apatot nagyad sa kira na pod ay iya dihot kaboboyohon di Pinayan dati. No dihot ay nudi gorong dati demoy insomok kumadi siyo. Isay no koy lad iya nagi agayat man tadidit kosang kiwalo di siyo. It ongot tanganak wagu isay kagayat. Kadang-kadang isumandak ikagayat inogi itanganak wagud suway mandak kinenon di. Kada borsod itom Pinay it isiso piyahot kampung dati. Nga itinagit iyaw asusa nagi dot ay asusa to ko nagi sumuang iswang ko panginjilan. It iyaw nga tulun nagisway miagalidit milo nagi sumuang. Aduya iti adiri. Nga paingkura na padari hinggo na pod iati sebagai tom Pinay teko tulun do suway kanu mamagayat diri hinggo na po. Yang penting kakagayat dagya. Nga imbulayan ko ti nga ako ni mati ko kada ko kasansala ako ni ko membantah ako iti kamuyan ko. Miagal kada borosod ilat sinumansala iati piyahit osomok kuma kinorohingan. Inopoy korohian dati dot monomboros nga mantadot suway kinayonon. Oke, miagal ko gereja hingga ko. Kapa lagi tu iwawagu pon ay minagyamong to ko. Miagal gereja kapa, contoh kapagalan dati. Daerah kapa harmositar harotongo ketua gereja nga inopoy korohian do kumonomboros akon komantad hindo ngay do kayo. Korohian po do kumonomboros nga hilo gereja suway pastor do suway monomboros hiri gereja dati. Kakitanan no po dati iti no po kanta kanu miagaliti nga kanu po dedo malayo nga berleluasah dahiti kinenon dati dating pubay no. Intangan to ko na po hit kebaktian dat igereja dati. Zoom, live, maya do Facebook, ko nga YouTube. Kagumuan da pongkot bam hingga udaron do kayo. Mantad da luar negara gi. Nakura rito mantad da luar negara.
Ay bagian sala iri topot ka pibo, iri kamoyan kud kada ako dako kada ko kasansala doho, ay kasala iri. Nga kakitanan po dati naku rumah itu mantada saliwanang ngayon dati. Kakuaan na po nga hariti kapurimanan dati dot susuay no aura aura kagya dati di. Suay no kapurimanan da aura dat ila mantadet saliwan na mo ng boros. Sekira no pod miagal ko iyoho mo ng boros sa Kejadian pasal 1. Ihilad dambo ka na mo ng boros sa Kejadian pasal 1. Iso Kejadian pasal 1 nga inopohit it kapurimanan dati dat monori mo hidi borosan di siyo nga kadang-kadang got atapatan to ko iso imando iso imando ho boroson. Yun lo nalo kamoyan nilot hodid ayat 6. Isay no ko ilo dot inopohit tampinay dati di. Mantad ko iyati ngay anay siya mo kinungaw. Iri no kakuan dat ay may na pamirubad bihis sa mimboros kawokon. Tu amo kinungaw. Orohian to ko dot ino po ipakinungohon dati nga akon ko ipagilitan dati. Nga imantado sa liwan. Suway naman dod akon dod pandangan ay si orohian di mantado hilod suway pamagunan akon kayod di. Nga it mangimbulay ako nalapain kuro hila kamayan dat nakura tu minsadu toko atoko kanud mamagamot dit tampinay piya dati magya puta pusod atoko kano tu inapay kaubasan dati nga nugaritid di kecenderungan dati nga makinangaw toko tulun da suway ko mantadit tampinay dati sandiri. Naboros no mo tigarid miagang ko itit ay panginjil nabi-nabi no kadi Jesus sangulon na panabi nagi atarimod ikinenan daw sandiri. Iso ikadaw hit nurid di muntok iyoho lah tumanong boros dahitid gereja sinulihan baru nga haro timpu-timpu kud kapuriman dot miagalit ti. Gumo to kay timunikid suwab isuanggot insan ko suwabon to ko do kapagyampay inapoy di song kanihab nga 1.8 ay nagdilo mo 1.8 da po ki haro mo nga rito inapoy ko suwabon kanihab nga 1.4 ke kamon mo nga asapaw to kay ti nga haro timpu-timpu ko kapuriman dot mintong ako no hitipiad dahay nga piro natulon dot kampay isuanggot kay sisan dati. Halipiad gumo to ko nga tutunan ko imantado hitid dahay. Piro no kano mampay isuang nga panambarasan iti. Kamon po nga nakuroh tu ay minsado kaw nagi ka. Tu kecenderungan no po titulun nga iyaw ngay no po ngay pakinongohon. May dat timpud orikot asapaw don da hitipiad dahay tumano ditit kay sisan at minsusuam. Naku iya di. Jadi insan po kagud okon nimoti ko kada ko insalaid halipian ko boros kumegal di nga mangimbulay ako nalat menjauhkan diri. To kayo magaduh dat ay kano to ko magangat tumantadet hingga no po pamagunan. Tu
haron gimang kugia kasanangan. Isay na ko hilo dot haronot isusuay dot disyo do ay bulayan. Okay? Wah. Jadi noratian na maturi. Sebab iya ko nga kaylo dot paingkukuroh kau dah dot tumanud do panuntudukan pengitanan dahay kakuaan no po nga iyahay no po hom tidak lalai kumaraja ipagilitan do kayo. Tidak lalai. Kumun po itong Pinay nga haro duo. Kumuiso ilan po hodid ayat ana mga muntok dati. Iyati no po sebagai anggota jemaat nga no kadhilo minsadu to mantadi ditulun dit amu tumanud di panuntudukan. Tanggung jawab dati. Om tanggung jawab na po muntok kidiwawayon ngay. Monginsok kumati dilo. Muntok kidiwawayon ngay. Aduya edit. Lobi pondo kumadi to mo sitar ilhodid ayat 7. Ay lando kayo dot iyahay na po nga. No kadilo. Kamu iyo ko nga. Kaylo ko. Dapaing kuroh ng kuyahay. Ay pengkuro ko dot apatut tumanud dot pangitanan dahay. Teladan, contoh. Tu iyahay na pohom tidak lalai memuruk-buruk da ipagilitan na kayo. Puji Tuhan datang musitar dati. Hali piada PKP nga tidak lalai yolo da papaindalan da tugas-tugas dia lo. Timpu na po bayan na hom hano hom o insanan na po daerah nga harohot kebaktian online. Hano nakura tu hano. Akon ko insanan tu hiti na pagya kinyan dati tinga ay o sonong ay opiramutan da internet. Jadi ina po di kanu papaharo nga ini to sonong opiramutan. Hiti dahay nga haro dot kaswabon do bay no. Isay no po hot asimbayan no miloh dot may among. Hinodok kayo nga haro. Kadang-kadang haro kagaton ko bo. Haro kagaton ko. Sayrad haro pagangatan do kayo dot. Ay may khotbah haro pagangatan do ko khotbah nga. Harot kapurimanan ko agatan. Kamuan ko na pod agatan kaya nga ay isuang na pagyan dot isa daerah kependitaan. Nga ina po yung masitar nga papaharo dot kebaktian gabungan dalam daerah. Nga haro hiti gereja dot orohian dot haro dilok kebaktian sendiri. Mengudar nun mantad de gereja da suai. Tay ko mantad da hinggo-hinggo. Ino ponde kagatan ko ditong Pinay iyo madi kapuriman nga ay haro idogyan na kebaktian daerah dilo nga miagal didit mantad ko moyo ko diri ino pondo hit iso gereja di nga kamong edit kebaktian daerah miagal di kagaton di bo nga ako ni manda ko masalah ko piyo nga yun haro no hit minute sinitay suang ginawad ay yo didit ay di aramay ko piyo kapurimanan ka nga osanong ikantor dot sumonu sekira na pod miagal ko haro orhian na magangat dot khotbah muntok iyo magi haro na po orhian ako magangat nga ay popoylo nun dodit ay kebaktian daerah dot dia hay kamong gabay no haro kebaktian
Hasdahaid isuang ke gereja pengkah ka. Kadad ay sabong utom sigag kay nga haray do ko pangkotba sendiri. Imo sitar do ko nga muhotu utom ay nukuro di ti gereja ti bay na tu ay sadi may among ka. Sanong no bagya popoy lo tu hari ga kabaktian isuang daerah dati. Jadi ata ko na pa kamong nga popoy ngat nagyad ay hay kamong pengka tu hara kabaktian dati ti gereja ka. Ba Om, oy oruhay no pukulanam. Oruhay no pukulanam oy gi. O kono ko amu ihay kami tidak lalai bekerja ipagilitan do kayo. Om, amu nagyahay mga kando roti tulun dot pirih. Tok no kadi dumalayo ini agak menarik. Nga ihay no pohon monotos siang malam moy dot kada ihay osilih dot kagaton montoko isay no po ipagilitan do kayo. Tokoy. Iyo lo nadalo bogi. Tumanud do podit nilaan ko i Rasul Paulus no poti. Hali piyah dot manto ko no po intang ay inoroy tandorait ay pasal di Rasul Paulus. Iti na po tulun-tulun teka iti jemaat nga manimong ilo da persembahan kumadisyo. Muntok da pelayanan daw. Om, sayra na pondod kano po siyo timungan man tado kayo hom bulun ko pondo mo'y pangumbaya ka. Nga man tadigidit ay pinanuhuan di siya di silihon na gidit tulun da isoot ay pomitanan dat isyo na po nga sumambaya nga antakan dat tadaw kumoiso. Borosan ko na po di nga miyagal ko hari Sabat. Tumimong to kagyada hari Sabat o manimong nanda persembahan. Kana po di Rasul Paulus nga timungan do kayo. Om, tadaw da suwab. Ngayon ko pondo umbaya ay ka. Tuin na pagyahit. Rikoton di siya sumambaya nga akon ko oinsanan. Buli jadid. Hiti hisya dahay sumambayang. So dopon hilo gereja bunang otuangan na hilo. Jadi ino ponday gereja da suway nga adi orikot at tadawid di nga timbungan po da ko na persembahan wayaan kunda suwab ka. Jadi tadaw kumoiso wayaan nun da siyo om papaharon nun da kabaktian na hiri rotion di tulun dat isiyo na po nga kaundarangan na po nga iti tadaw kumoiso intay siya nga wadi mo sumambayang itadaw kumoiso ka. Nga ako ni ko iya di hot tamo dan di siya di ako ni ko manimban di kaundarangan. Miyagal maganda dati itong mo si tarto ko gi. Sayra na po hodot. Akon piya ka hari Sabat kompuya isya hiridati magangat sumambayang nga akon piya ka antakan da tulandat. Iya di kamu yan da hiridi. Jadi ay nukasyo iya hay nga monoto si kumaraja moid ay hay osilih dot bebanan kagaton kumado kayo. Om nuno karaja di siyo. Ino po inailan ko nga momonsed kemah. Monombiro kemah. Inailan ko lah. Jadi irino hit piwon sayo ng padagangon. Kana po siya isuang ayat 9. Okon ko ay sohak dahay muntokidi. Melainkan ay may ko po malayo. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu,
melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Okon ka ay sahak dahay montakidis nga moydad iyahay no po nga papasilid iyahay no pati nga pomitanan kumado kayo o mandado ko tanudo ay kahupod. Sebab antakan na patimpo dat hinayahay ipagilitan na kayo, manahak yahay dat pamuhandaman iti kumado kayo, sangulun na pohit imada do kumaraja, kada na siya akan. Isay na po ako marajam amakan. Man na po gaso hindi nga ay miyagal ko mamutong. Rasam mo din antakan di. Rasam mo din nga adi no ko ngay kakaraja. Kadi diti imangi gaso hom. Aya. Diti makan na bayan na adi nakakaraja ka. Iya di matu di kamuan di sila gi. Isay na po ako maraja kada ko na akan ka. Do ako na pa kumarajam o silih ka na kagatan na kumatulun na suway. Kagatan na kumatampinay no. Hingga gadi apatut kumaraja it sangulun akay nga isisa imapangangakan agayon nagimang kudiad nakan ko kumaraja. Oke, jadi Rasul Paulus nung kasyo iho na po mada akwid silih kagatan kumado kayo. Hali piadat tumanud pod kopotutan nga milohi siyod bergantung idit ay umat-umat na kinorohingan antakan idi. Nga mada ihaid o silih kagaton kumado kayo o manuhay popokito dot ay moydad ihay na po nga milodokuman tanudo o mitanan. Hinggod isay no po ako maraja tagal lumakan. Jadi montok igabulan nga ditid it ako pudo kumaraja. Nakatudi makan. Tay kok kurang-kurangan na di makan. Tumbayan ko haray ko piyad ipagilitan dati ti. Itanganak dati. Tay ko haray tulundot. Ino pa kagoy aaramay di nga magano tokod. Nurid ditiyad di. Poyonon dati hirid dati. Patumpangon. Harato na di karangan sudah pun menumpang. Agayonakan. Angay muhupot ku kumaraja diri walay. Kakan piring na poilihon no po. Iri no lo kamoyan nilo bo. Nakumbalo ko insan. Tokoy ako no angaman it di hoy. Iri na po nga harom makan, minakan. Ino po iho minogonsok. Sup gorow rinalatandat manok. Tutuay layo o ay sagumaw tokoy. O buli-buli mati. O konpod gugumo na boysin. Wah, kano makan ka angatay. Kombolutan. Isay na po mo piri. Tatuong kasuwab. Harot sup gorow. Sup nurid di. Nangko. Isay no. Ay okon ko nangko. Timadang. O nangko. Isay no po mo bako no ka. Kay lokom nu ako kay mayaan. Haron na timay akan. Haron na medya tanah haro. Pino numan pasadiao. Son sauk. Sang kuro na po diyan ay. 2 piring, 3 piring song kay na ay ito. Ino po lansang nga
muat tu jurang, kon iko muat tu jurang, kabagalet makandet, piro suang dia hopo doput, hopo doput, nga kaula impiro dia no po sontob, bagia sangkurut kagayan nakandet, man kopio mo. Jadi akan no derikot ngai minakan, may antok ko gyud, o gumutulon det may akan bo. Orohian, hari kopuri manandud, orohian ko kitod tulon do makan. Nga hino po ita aramay. Sayra det kai o makan gi. Iya puminogonsok. Iya minogonsok, iya pinoposa dia, kakamot-kakamot te ko gurangot-gurangot nunu na pa'y kalangkapan. Meja iya pot mangilana. Kinayanon diha po, kadi po pausa. Ino pa'y ta aramay, ipiring iya po manusi. Ipiring iya po manusi. Aya, amo ako na ay may andat ya dihay. Iri no kapita aramay gi. Iri ni kamundat ako maraja. Sakirad mo ito kad iwalay wakon. Sudah pundat pinoyen kadiri kaubasan po nga itanganak si kula. Tu osadu gyandod mantado walay. Hiri nandit kamundat harakom pina hini miyon katundad hilad di gundahing bonar. Tamana ni siya di miyon kad hila la ka. Iyon na di. Kadi dem malayo, sudah pun kau menumpang, manusi pa piring nga amo. Manusi ka pa piring nga amo. Iri na kapiyahit, nunudi kapiya kaulun na tiya di. Sa kurang-kurangnya, ay ilo ni kamundat ano pa kumarajam, gi makan ka. Jadi, kau nga ito ka na pod idambokon nga, muhup na bagya. Akan pondam miyan kadhiri. Muhup. Mangimuhaw, muhup. Mogonsok, muhup. Api ako ilom, hingga na po santabi Thailand. So kurang-kurang manusip piring sendiri. So kurang-kurang, paling kurang na rin. Ay palagosan nino, ka nga, doon na pa kaubasan dat, ako ni ka magandas la. Kung ngay ko na pod idambokon, kakan, makan, kasiap ko makan, kata sa makan, mo ikaw na diri singki. Ay, pailiho na po no, tagal ka. Nuno alasan no. Ay, mano pati mikwo mamawag. Mano pati mikwo mamawag. Ako ni ka mikwo mamawag. Mila to kay mamawag amo no si piring. Isay di ating ngayaman. Isay di ating ngayaman. Pirih ka po ngay minakan. Dahil tiyo di. Ilo na ginuman pala pa ko dahil isay na po ako maraja. Tagal lumakan ka. Jadi ano mo ti aramay. Iya po sa diatakan nun. Iya po ngay mo si piring. Okon ka, ano ka sa dia ngay panusian. Nasunudan na ngay. Ho, di mo tila pipe, ho di ngay sabon, masing-masing cuci piring ha. Nga kasandatan no pala nga iri na ribo. Say no po ta ko marajam nagi makan. Montok ko it apurimanan ko sendiri lah. Tumanud da pala noretan di Rasul Paulus. Nga nukasyo. Hali piyah dat harohot capacity kumya galidi. Dahay dumya galidi nga ihay na po muna to si kumaraja ka. Jadi miagalat ay itid tinimungan dati. Haronit ipagilitan do kayo manahak dot
panguhupan maya da derma. Adu ya di milo hakwid paimpasih dan milo kui masih dat menombo rasa kun pemoni kita daum ino pohit ay wayaan kud masih ngaman tadedit panguhupan dako titungkap dako yu sapot sokongan dako mantad kausinan milo hit di kadi Rasul Paulus ki nga siyaw tu iho nga sibuk ako na dangadaw kadang-kadang dongo tuong tu ay mada akuid iho na pa nga silik kagaton kumado kayo. Jadi montok dako hit manahakot titungkap ti ka kapanahak nga kada ko gisambot iho na pa nga silid kagaton kumado kayo. Tu iho nga monoto sa kuit ti kumaraja. Monoto si kumaraja ako ni ko ay bergantung akon ko tumay dako mantadot panguhupan ti ko titungkap do kayo. Monoto sa kuy kadaw ti kumaraja. Unong gorit-goritan gumu na di suhat tet nakalapas sa quarantine. Pabarasan dahay ti kumado kayo. Tu orangaw dahay dot harot tulundot tidak tertib. Ilo nga mo nginsok imo tiga karaja ilo. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Suai ko iolo no po nga sibuk miampadit hal-halet ay soguna. Tok. Paulian ko kumalat labi iti kamulakan lah. Iti na panang kalataw-lataw na tim nakapia tangobon nga ilo kamulakan dati. Tanganak tangomulok. Kokitanan na po nga ino pa'y kaposian dilo nga pengkuro gelo komunilat tidak tertib. Man kuno pod ay sa kauludon. Mantad ko sumikul nga iti kamoyan dot nugya istilah di sumikul di dondoy. Iskola online. Haro tigay singkatan daw di. Miagal ka ila na po nga pulis samantalob nga SGR. Nugya dan sumikulid di. Nalihuan ko na di. O tutunan na damay uhupatangan. Jadi mantad ko ila tanganak dati sumikulo online. O PDPR. PDPR. Pengkukurati ka man na tidak tertib. Kang ano pa dit itanak ko urus diri ko no ka. Agayo ko no urusan na diri urus diri. Kadaan iyo manuhu dia may ponsu. Iyo manuhu dia belajar. Iyo manuhu dia may akan. Kailo ko na urus diri. Jadi ilo na po di tertib ilo nga. Contoh lah. Pukul 7 musik nalatanak dati. May no nga ponsu. Makan ke sarapan. Belajar. Iya dadi kemudian dati tertib. Musik memulapik kumut sendiri. Iya dadi ki. Nunu lagi tatasan. Hal-hal yang tidak berguna. Sibuk hal-hal yang tidak berguna. Lahawan nga, ayah saya main kah. Iri lumoti kapanganakan kuno semua no. Ayah saya main online ini kah. Iya dadi tadasan datalingo. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Apa monsu, apa memulapi kumut. Lahawan nga, ayah saya main ini kah. Ilo nulot kapanganakan to ko. Amno kadi
Rasul Paulus, orongaw kud haramati ipagilitan na kod inapay kapasiyan nga tidak tertib. Aku maraja, suway kamumon sedit ay kaboboyhon dit ay saguno. Inapay tulun da miagalid di, nga paingatan dahay bilinan dahay isuang Tuhan Yesus. Moy dahadat iyala na pohom tetap tenang melakukan pekerjaannya, yampay miagalid di, makan makanannya sendiri. Komun na padading nga, mahito ko no buruo. Mantoko paburuod gisombo inapay akanon dati nga, mantadad ikaraja dati. Osoro ko na di tanganak pumini pa nakabohongon. Dadi nano, ko apo nano, nadapatan po ngay. Nga inapay korohian kud antakan idi. Momonsay to kan gitid bohongon sendiri kah. Pomonsay naman ti kapi tangan lebih kurang antakan pa dim ihon na pom siam magitaon. Pailo na po momonsay bohongon bo. Hali piad pagaya dangot ay hirid miyang putul. Pomonsay naman ti di sendiri. Gumo pagya pumusuan dila itu apa nang halabo. Ay so po nga iti kamundo kalapasawit. Tok hano-hano monikid tadaw dahar may suon. Antakan da bulan 4 hirid gumo na may suon. Nah, mantad ka sendiri kami namonsay. Hano-hano monikid tadaw yahay mong kuot. Monikid hano-hano monikid tadaw da mong kuot. Tu talug yahay tulun mo. Jadi mo gisoli-olid ngon kuoto lah. Hano-hano monikid tadaw mong kuot. Nga hano-hano monikid tadaw singot. Arano sungom bira na kabang. Abong kung ano mato, talingo. Tu agi ako ilang mong kuot. Jadi sayran na pod karaja dati sendiri o konuan dat pangakan nga kantok koy. O purimanan no mati kapiyati kamundat kapuason. Puas sa ginamo. Haras ang ulo na ulom katutun ko di iumir kadahay mo. Iyolo nga isang yung karaja kayo balak di ledo iti. Sayra na pagkagaji, magyangat no madilad kandingaw. Bah, kono makan ka. Tu no bilang ko na ti diad manto ko pimbangatay. Manto ko pimbangatay ka. Ihati itong pinay nga sa kirad harohot ay ano dati kamuntakad pendapatan. Kada nod kikit tamod. Gisambot makan ko pa nga angay makan. Kinokikito. Mangikit borito di. Nukad hiti. Melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sayra da harohot ay otarimuh dati berkata kinorohingan. Apa tuh tokoy makan makanannya sendiri. Inapoy kantakan migaldi nga apatut. Miloh tokod patabilangon nagyahit akanon no. Miagal lolot por 10-an nga itu haroh patabilangon dati. Iti pangangakan nga iyo dini kadaw. Kada do kumaraja no po nga ay sedi man akano. Mada na did ako kurangan na takuri it ano. Makan no kadilo makan makanannya sendiri. Hari patabilangan dati iman akano. Dia na Thailand. Manuhi imimbangat patabilangan da limuno podoringit iti no man kuti totosok ka.
Yo kayo tampinay-tampinay, kada ko nakapasay, damomonsoy nunoy ta sonong. Sakirad haratulon dat amo kinongaw, nunuhiman dahay paboroso mantadet sinuratan iti, tanday lah dia, kada no ongay rolot disyo, moy dat isyo no po nga oti ngayaman. No kuramala to nilo. Nga kada na isyo soroho, dot sangulo na sangod. Suway ko sunuday na isyo sebagai sangulo na Tampinay. Kamu na padadi nga sayra na padhara ti tulon dat amo kumaraja, kada to kono ongoy bergaul, kada ongoy rolot nakuro. Iso no pohot ato kay gumuon mano po tongoy iso. Sayra na po mo'y karolot, no kadilo. Bah, balanja ka. Balanja kamo tiddig eh. Ngon no pa kano itulon dat iya dihet ay kaboboyuhon. Komo no po nga, ay di apatut ka daw re. Tu ay lo kumarajam ngon no pa kano. Ongo sihat, ongo mulok, ang agaras. Nga ino pa kagoy kagatan na tidilo nga. Janganlah jamu-jamu berbuat baik komo po nga iti pamakasonongon iti nga ako niko o insanan no po nga apatut hari kasonongon dat apatut. Miyagal po ko anga kaulo kumaraja. Ngono no po di balanjay makan nga ya didit apatut ko karangahan letilo. Ino pa ikangami di Tampinay nga kumaraja ngay balas binti dat mamalanja ya di baru kangam. Kadado iya no po. Sakira no pod imiyagal ko ilo manigup ngay okito ko la. Karikot kom makah no tiganday ti sad pabobogon paganday kotak idim. Uka banat tilo nga katangawis yo patunuyan no ditambalot tahir sampaping. Nga ino pa'y aaramay di timpud orikot pinatunuyan no adi papatunuy dia. Iya dihita aramay jadi iyati kadaw nga momonsay to kakasonongon ino pa dayt alumisahiri nga kapag isoli to kanadamo mo si kasonongon. Bah, iho mamalanja bayno ka. Palagoson iho iya gyadi di gulo iyo dino ato koy. Aramay no gyagi. Ongay ka na akan. Duad santanilian. Iya minambayar. Minggod orikot ongay ka na kago duo ko. Manu dadi baray nga kadi santani. Tagal. Iyo mambayar bayno iya gyadi di gulo ka. Aramay na tiyo di. Ingatan no pa tiyo di. Rikot to pa di siya giliran mambayar mangudara gidi tanga mahal man ta di. Ano di kago kontak ka tiyo di. So mahal-mahal di udaron dat ikaylo na didit isay mambayar. Nga halip ya miyagalid di. Ipi ay tulon na miyagal din kada ato ko may boroso dat sangod. Naretan dat anga kaul patay ka pengkuro. Ako ni katulon na arat tilo di. Jadi kada dati borosod puno ko sangod. Sakirad harohot kasiwatan dati. May nagyabarasay. Nga ilo nagikamon kud ay. Susay mo titimo moros ki.
haro kagaton dati bo. Barasan nu hiri nandad membalut dia. Jadi moy det ako pisin dua lagi nawo. Osanong lagi det boleh jadi det ay kurang-kurangan nu pakain samakan nu. Ano kasin dua lagi nawo tiya di lagi. Oke, manta didi iati na po hom sayra na po dat na po nawayaan dati lo. Nga manta doralando okikip tinumanud to ko kinorohingan. Tumanud to ko di bors kinorohingan kada to ko osam kiwal. Suway ko papaindalan di pelayanan dati. Dadam mo to papaindalan to ko pelayanan dati kada dati lihuan. Kondidi ko sumambayang nu kadilo berdoa dan bekerja. Tumanud to ko boros kinorohingan, papaindalan to ko pelayanan, sumambayang to ko. Itika kanakanon dati nga umaraja to koy muntok kot pangakan-ngakan. Oke, jadi ayah siok pukul 5.56 pukul 6.23 na di nga aiso pagya manok bo. Kay lakom na kura nga hukuman ni manok di bay no. Ni ko sampon no aiso no di aiso no mamalangak ki manok. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati hara timpu-timpu dati akaul ngay to kay ti nga makiano to kanad panghupan da kinarahingan moy dot ino pay kamalason ka nga kaul dati nga ano to kadad monong kiad ano to ko mo nalibamban gisambot okon ko papaindalan to ka pelayanan iswang ga boros-boros kinarahingan nga papatilambus to ka nagi buru-buruan dati montok dot pangangakan dati. Kurung umulan iti mo isusuay at tapurimana toriri mo gatos inuanga kanakato haro isondihon Arosondi-ho no bitambalu Yesus kasasari korongomo ay soko ira sinanong daw kadakotong Yesus musondi-ho. Kanong taka sumbayang? Inarahingan isang kerjaan sorga kon sikaw tu insan pakagud no kalimpupusi hati kay sisan da sumumbayang kaswabon. Agumuot nagulampatan dahay maya ditit panamarasan iti. Sakiro da kapientok di karohyan no. Mandahay paburuod iswang kaposyon rohani. Nagi kaposyon dahay dat manikita daw. Nembulayan nagi di kaswabon da bay no. Dookon ko bulun-bulun da sumambayang niya hay. Nga papatilambus na gihay buru-buruan dahay dat manikita daw. Montok dat pangakan nga kandahay. Nga iswanggot ay timpu dat miyagalitit dondo hiti Tuhan. Gumuot kabaling kahangan dat iswang kapasyan dahay maya itit buru-buruan. Harakanto hino katingkod ako maradya, hari pinatingkod, hari natagakan na karadya. Nga kada dayo lo lihuay, ngayon lo ampuyao, gisambot, harodahot, ay ralan de lo sumuliwan mantadidit.
kanta kanidi. Omontok diolo dit ako pud nga mo'y da kapuriman diolo dadamo ta iswang pamugunan nga minsinga pud dat kumaraja mo'y dat patilambus at pangakan-ngakan dat kaposian sendiri. Kung sikaw Tuhan tu ay tadaw dabay no kanu ya haydat berbakti mimpai keluarga om lagi jemaat-jemaat no. Tinasambayang dahay perikatan dahay kumadia iswa ngaran ni Tuhan Yesus. Amin. Okay, kung sikaw dat ay insan po mantad dat kay sisan dati di kasuabon ni Bayno, kasuabon sabat iti. Sanong tadaw sabat hinggoh ta kanapod sumambayang, hinggoh ta kanapod iswanggot kay sisan dat no kabagerjan hindadako ka. Hara na may sambayang igerja. Suway ko ito podam dua tulun. Selamat berbakti dahil naggereja nga pakanta hitid dahit ti Dubai no. Hinako po ang kapiruba tako dot apoy lan no panutupan sabat Dubai no. intan po hot ay kanta kanom akukuro. So kiro Milo o man toko imbulayan sa dopon.